روژا چهارشنبه ده 13 آذار سال 2024 ده تاوانک لنافچه جندرس العفرین رودایه عربکی هاورده زاروککی کرد کشتیه جنازه آویجی و دمه آویت بیره هفتیه که بریابویره دنابرا تاوانبار و خودی نانبیجه پرزگریکک دردکه و باوی قربانی یعنی باوی احمد پشتیوه او جکار آویتیه باوی قربانی بناوی خالد معمو ده هفیوینه که دوی ده مشتورا مدیای یارو داوی را پشتراس کرکو کجر کریوان عربکی هاورده تمنیویج 20 سالان زیده تره پشتیوه که مالباتا زاروک کرد احمد معمو دوزک لدجی وی عربی هاورده وکر او دوز حتی نهاجی بردوام دکه پشتی بویرا کشتنه بدمه که مالباتا وی زاروکیج عفرین درکتن برای خودان اوروپایی لدوزا خواه لدجی وی عربی هاورده نگرتن یعنی دوز هر وکریما نها مالباتا عربی هاورده زخت و گواش لخزم و کسوکار باوی زاروک کردکن دا کو دوزا خواه بگرن نها خالد معمو باوی زاروک کشتی احمد جا امستردام جا هولندا میوانه میا برای زفدما و باش بس پاسون میوانه رو داوینه و بحثا گواشان کر هند بیجن نها زخت و گواش لمالباتا و تکرن لجندرسه کووی قضیه و دوزه بگرن کی اوه کو زخت و گواش لودکه و کس آگهدار کریج ویکه دست پیکی سلام و حرمت جدید قنات وارا ساقوایی خوش و مستقبال کرن اره براستی از درکات هاتم اروپا اینا دخته پردان سر من تشت جه نعدا مگل نعدوان نا دخته دادن سر خودی من برد من خاکد من قشکد خاک من قشکد بری من انو گون حقی خواه نساختینن امکه و بکوشن امکه و آنا بکن و جفا آوی يعني حيانا ضغط وتهديدات سر ما برن حيال بداري بمراد بين انه مثلا ام تهديد كان امزون تركيا مي تانا بكن متجه چناكر مگون چه دکن بکن البر نا دخته پرددن سر خودی من خودی من برد منن قشکد بری منن قشکد خاک منن آبد منن قشکد آب منن ام که وگیا جارجه کن و بکوجن و امی جوا خرابتر بکن كان خالد مالباتا في كاسة تاوانبار او جهر لجندريسي دمينن يعني الجندريسي مانا اكيد جندريسي ودار دور جندريسي يعني دو جندريسي دار دور جندريسي فدارينا ونگر يعني او جهكو جهات بون بري خلكي كي جان باريس جهبون خلقي ادلبي طابع حماينا ادلبي ما بين حما وادلبي جندي صراع اها وفنگر يعني جهه خواهين هموجي الجندريس ودر دورا ويمانا اكيد او كس بخوهاتيه قرتن يكو كوريتا احمد كشتيه بورن هاود حبسه دايا دكي جان زندانا عفرينه دايا دوسيا وجه هنا فكريه چه قاصله هاتيه برين يعني حكمي وي چند ساله حكمي از نزانم بس ناعجرده دبي حكم بري چند روز و تهديدات دادن ما انه ما لوي وكشتي انه لوي واتي ناموس ما لوي واتي انا ابا گی عجرده با فیلمه چه دکن با دوباره چه دکن معنیش زندان باردن اف چند روزن کو و تهدید دکن و تهدیدا اج محكي وبرضه ترى نشتنا كدادگه يعني زيك هيا تهديد حيانا كو تهديدا الجماعات برضه حروش تهديد مقلت جلسه كمحكمه نزيك هيا للسيرفي قضيه للسيرفي دوزي دي سعيداك تجلسه كمحكمه هيا ديسان لسر يعني قضيه كشتنا كريتا قضيه المحكمه الاداريه حالا تشتي نزانن سرچه هاجي ام نزانن هوا دبي انه قاضي محامي وانا بالتلفين كرياتي جنب من انه حقيقه والناس اختنن ايكي واجيو بكوجن لاني وين شنا ناموسي وان و تهديدات دي ما بازاريو مثلا نكو وفتلا ناموسي قضيه عالم گيزانه قضيه ما چبو معنی چبو
باشا الجامعة تشتكي چاتن نينا يعني بله وجه محامي قرتيا باريزاري وجه هيا محامي ما قرتيها بس محامي شي جوانا يعني محامية وقرتيا أو جي عربة جوانا ري محامي كرد تنا محامي كرد جانا محامية وتشد بيجا وجيرا قوتيا كو تهديد الوتينة كرن وجداد قهيرا قوتيا ما قوتيا ري ما دي ساجر شور كري ما دبي شد كمبلا بكن ودا من دو جرى لي شور جرى لي خستي المرات ناكري تلفوني ويقرتيبو هاي نور المرات ناكري لكن شرات كيجي عن زانو باشا يعني الريفابريك لعفريني هيا و او اقهدار كريج فيك هاري عفرين يجي والحلب يجي والقدر التهديد وكل شيء بنا مع الوداري قدر بشنا حكومتي عجارنا وبقالي كارنجي بري موانارا ده حاليا تشتك جي مع نادية آلي كارن اري راسته بس ما تشتك تاغاي تشتي الميدان نادية تكس هاتية قرتنج اوين كوة تهديد دكن قفل ودخون بري قندنا دبرا خانه تفاصيل نجي فاصله عمشاتنا تك جوان هاتنا قرتنج آلية دزقهن أو لكاري وكو قليل جوان تومار كربة دبا ان شاء الله محاسبه كان ونظام اذا وشوري دينكرن هونيا كاك خالد يعني اگر افزخت و قواش التهديد وقفل السروة بردوان بن هنا دوزا خو بقرن هنا او کسی که کرده کشتی عفو بکن یعنی هونه بردوام بنهر حتی یک عائله ماده هیا تک مریک هیا دوزا ما بردوام به و هم حق خود جنا ساختین تجاره بله و هم حق خود جلا دادن از گلکی سپاسیاتت کم کاک خالد معمو باوی احمد معموج امستردام هولندا تو میوانه ما بوی ساعتا تاجی خوش اجی پرس باز دکمش قناته رو داره تو بخیر هاتی